Kurumirira kuraguo kwa mururume umwe muthenya wa ira muthenya barigici tauni-ini ya Kitengela, aikari a tauni iyo muthi marokeire mirurungano aria maratigitheirie ira kubuthorana na maabitha a borithi. Ni wa Kenya tu na mwenye ambaye alikuwa attacked ni Mkenya. No na gutuika muthenya wa ira aikari marerekeirie mang'uri mao kuri maabitha a borithi makiuga ni magondereire wira-ini wao umuthi mekwendaga kuhamurithia andu a kuma bururi wa Congo aria maikaraga tauni-ini iyo gukirikana nio makoretwo muhari-ini wa mbere kuhagura ugitiri wa muingi. Wana bodaboda naomba wafanye kazi wenye walikuwa wanafanya kazi kabla hiyo njambo ifanyike, kwa umoja na kwa undugu. Kenya ni nchi ya sheria, tunaomba sheria ifuatishwe, na ule mwenye alihusika na mauaji adhibiwe na Wakongo wapate amani. Matogoretio ni atwarithia a nduthi arurungania ya mabiriri na gutharikira muhoi toro mwena kumuguraria uru mbere ya maabitha a borithi kumuhonokia. Agikumithia giko kiu munene wa borithi mwena ucio Kitengela ni oritie muingi witheme na kuoya watho moko-ini mao na urio kunyitikana akiagagia muingi ni egutungio maruru ma watho. Hawe ni mtoka kabila gani, hawe ni ya kabila gani, kama tutaweza kupata mtu ambaye anadhulumu wenzake tunachukua hatua kulingana na mujibu ya hiyo sheria. Kitengela ni ongereire kuga maabitha a borithi maricemba kwitana na ciiko ciothe cia wiki nae kuri ateterithitie kwirwo atatu ni maikitio ngono magikuruhanio na njiragano ya muthenya wa ira. Kurerikana mururume ucio anahithukiirwo nyumba-ini imwe ya ciothi cia Kamari tauni-ini iyo ni arumeri na gatagati-ini muingi uraigua mukayuruko na riria marathire gwitika mbu marakora mururume ucio arengetwo ngingo na ekwirwo cio magethara no mwaraikio ngono ni muingi na arahonokio ni maabitha a borithi guku nake ucio ngi agitema ihenya nginyagia ceceni-ini ya borithi kuria arehithire na gucungirira mirurungano muthenya wa ira.